Ne može on to osigurati. Nije to njegovoj vlasti. Naravno. On to ne može. Papa Franjo mu je jasno rekao, ne možeš biti, preveden našim jezikom, ministrant politike, što je on sebe učinio. Bartolomej, carigradski partija, ga je pozvao da odstupi. Da, sasvim drugačije, tako je. Vidite, mi imamo drugačije glasove. Tko može doprinijeti, Hans King je govorio, mir među narodima i mir među religijama. Dakle, tko je pozvaniji od najviših velikodostojnostvenika bilo koje religijske zajednice pozva na izgradnju mira? Ako mi ne pružimo primjer i kažemo ne ratu, ne nasilju, ako nam nije dovoljno iskustvo Prvoga svjetskog rata, ako nam nije dovoljno iskustvo Drugoga svjetskog rata, milioni ubijenih, šta smo mi naučili iz povijesti? Domovinskog rata u Hrvatskoj, u BiH, šta smo mi naučili iz povijesti? Šta smo mi naučili? I kako mi svoju djecu odgajamo? To što netko, pa i crkveni, religijski vjerodostojnik govori, opoziva, to ne znači da je ta religija ili ta denominacija kriva, nego njegova interpretacija koju on zlorabi, koju zlo upotrebljava za neke koje kakve prizemne interese ili ko zna za što, je, tako reći, bolesna, izopačena. I mi to danas vidimo. Mjesto da se zauzmemo za mir, evo, vidjeli smo Papa Franjo koliko nastoji oko mira, išao je u Kazahstan, sad će ići u Bahrein i tako da, koliko je stalo do mira. I mi moramo graditi kulturu mira, kulturu pomirenja među narodima. Na kraju krajeva Isus je molio Oče da budu jedno, svi jedno. Zašto je molio? Pa molio je da se prihvaćamo kao ljudi, kao braća i sestre. Molio je za to, za jedinstvo ljudskog roda. Ne samo crkve, nego svih ljudi. I dao je život svoj za sve od nas. Ali mi vidimo da je naša narav ranjena grijehom i da je sklona zlu, sklona je rušilačkim stvarima. Ali evo, trebalo bi se oduprijeti prvo ilustraciju sami sebe napraviti. Ne pristati na zavodljivost kulta nacije, ideologijske, religijske i bilo koji drugih što može uniziti čovjeka i njegovo srušiti njegovo dostojanstvo. Ja mislim da mi moramo odlučno reći ne nasilju, ratu, isključivosti prema bilo koje osobi. Ja ću vam osobno reći, ja sam nedavno susreo ljude jako plemenite, koji nisu kršćani, nisu vjernici. Ali sam bio sretan što sam bio s tim ljudima. Možda nisu upoznali Krista. Teško je da danas nisi, ali imaju neke, traže se. Tko će reći, ti ljudi nisu dobri ili ti ljudi... Evo, strpljivo, polako, svojim životom, svojim ponašanjem, navještati evanđelje i da ljudi povjeruju da je to nešto autentično. Ali ako oni vide da smo mi nasilni, da smo mi agresivni, da smo mi militanti, isključivi na bilo koji način, ako mi upiremo prstom, vi ste nama ovo, ko mala djeca, stalno, vi ste nama ovo, vi ste nama ono, mi smo vama ovo. I to onda, gdje je kraj tomu? Mi te priče slušamo stalno.